namhlanje lokugcina lapha ke silo Dr. Nkosana Moyo esitshela ngebandla lakhe kabanzi kodwa kwamanje sibuza kumoyo ukuthi asithi sewuthethe lesi sikhundla sokuba umongameli eZimbabwe yini ozakwenza emalangeni akuqala alikhulu othi lokho yiko kufanele sikusolve uqala ukuze sibe lomhlahlandlela wokuphumelelisa ilizwe lethu. Njengoba ngikhulumile ekuqaleni ukuthi into yokumanyana kwethu unity is a big problem for our country. Emalangeni okuqala ngingena ku government into engizayenza ukuthi ngiyenza into yami ngendlela yokuthi amaZimbabweans wonke abone ukuthi igovernment le government yethu babone ngezenzo ayikhona ngenkulumo izenzo zami ukuthi abantu abaya ku government ngabantu abakwazi umsebenzi anti ngeke ngakutshela into ye-car mechanic and so on. Umele utshengisa amaZimbabweans ukuthi nxa uzuza umsebenzi nxa uphiwa umsebenzi uphiwa ngokuthi uyawazi awunikwa umsebenzi ngoba you are a relative or a friend ekaNkosana. That's not the way you get a job. You get a job ngoba uyawazi umsebenzi lo. And also into a representation into ye approach yokuthi si develop njani ilizwe lethu into ye cold storage engikhulumile inkomo zikobulawa zisemathebelele into ye cold storage meli kuyele ngaphi emathebelele yeah into ye devolution uyazi ukuthi iaccountability yethu iyahlupha ngoba siyathatha abantu umuntu osuka ngaphi komtabi aze phuwa umsebenzi ukuthi afundise abantwana aze fundise aze sebenze esibhedlela empilo engakwanisa ukukhuluma labantu ababuye esibhedlela empilo. Nxa ungatshengisa abantu ukuthi ukwenza kwakho sokuchiyene ukuthi umuntu wonke weZimbabwe abone ukuthi into ezimhluphayo into ozikhangelayo into ozilungisayo bazaqalisa ukuba njani ukuba le-trust ukuthi i-government lengeyethu. Nxa ungenza njalo abantu bethu bonke bazabambana sibe ngabantu banye ama-citizens eZimbabwe. Yinto eyokuqala eqakathekileyo ukuthi i-government iyenze ukuthi abantu babe le-trust. Singenza njalo abantu bazaqala ukusebenza bebonke bendawonye and they will affect how the economy works. Abaningi ke bakhathazekile ngalamasela asethe economy afake esikhwameni zabo afake emakhampani nabo uzokwenza njani ngalabo abawuphethe umnotho kodwa ilizwe ngapha lisiwe. Yeah. So ngeke ngakhuluma ngento yama institutions of state angikhulumile nge-judiciary, army, police, central intelligence. Into ehlupha into eyenza ukuthi amasela atshontshe izinto engabotshwa ukuthi amapholisa asengamapolisa amasela so sengamapolisa amasela nxa ungatshintsha leyo nto ukuthi amapholisa abe ngamapolisa abantu beZimbabwe amapolisa lamajaji ethu babe ngabantu abakhangele into ezifanele ziyenziwe ezweni lethu kusenzelwa ubuningi babantu beZimbabwe ukuthi nxa uyatshontsha abantu be-intelligence lamapolisa bazokubopha. So singatshintsha nje khonokho ukuthi kungabi le attachment yokuthi amapolisa le-intelligence lamajaji ethu babambene le political party bame bodwa bemelele abantu beZimbabwe amapolisa abantu abatshontlayo amasela azabotshwa kuyatshintsha immediately ngoba ungatshontshi uzabotshwa. Asithi kwenzakale ke abantu beZimbabwe bambuyisela umongameli ongabo khona manje esihlabeni okweminyaka emihlanu leyazabe kusangayo yini oyibona ingamoshakala kumbe ingabangcono ilizwe laseZimbabwe. Kanti khathesi anti sibe sikhuluma ukuthi kuyini okungasebenziyo i-unity ayikho institutions of state engiwakhulumileyo into yona le yamasela lamapolisa akusebenzi i-economy ayisebenzi anti sikhuluma khathesi umngabe enguye umongameli ukuthi nxa enguye umongameli into lezi zingasebenzi nxa lina amaZimbabweans lingambuyisela futhi liyabe lifuna ukuthi kutshintshe ukuthi liyabe lingafuni ukuthi kutshintshe liyabe lifuna ukuthi kwale lokho kunjalo njengendlela kuyikhokhona. Sibheke ekhethweni ka-2018 uthini umlayezo wakho semqoka kuzizalwane zeZimbabwe? Yeah. Umlayezo wami ezizalwane zeZimbabwe ukuthi nxa lifuna ukuthi into zitshintshe elizweni lethu khethani thina abe apha sizalitshintshela njengoba nje ngikhulumile ukuthi kuyini sizakutshintsha indlela yethu lamabonelo ethu achiyene siza akha ilizwe elizaphumelela abantu abahlala bonke kuhle
ilizwe elizaba kuzaba le respect internationally and ama-investors azabuya ukuthi abantu beZimbabwe babe le misebenzi. Khethani thina abantu beapha. Dr. Ngiyabonga lapho.